Acara ini disponsori oleh Pemirsa Blabar Ageng ring Kecamatan Melaya ngawinang dasaan krama ring Sumber Sari Melaya mewah Candi Kusuma Melaya ngungsi ring tanggal 17 Oktober galah semeng. Krama inucap kepaksa ngungsi santukan umah krama sampun keemem toya sani tegah nyane kantos etangka. Pamekas ring Candi Kusuma dasan krama sani jenek ring sisi klod lapangan kepaksa ngungsi kegenah sani tegahan. Toyo Blabar ngemem umah krama sani magenah ring penepi sisi Candi Kusuma ngawit galah siki semeng. Lianan punika ring Melaya Toyo Blabar taler ngemem pondok pesantren Tarikul Mahfudz Sumber Sari tur mekatah umah krama. Kawentenan seket tigang diri anak-anak ring pondok kaging sirang nuju Balai Banjar Irike santukan Toyo Blabar sampun ngemom wangunan Irike. Silitunggil pengurus pondok pesantren Tarikul Mahfudz Ahmad Wildan Mausang Blabar sampun kerasayang daweg rahina redite tanggal 16 Oktober galah dasa wengi. Ketarkayang Blabar sayan ageng sangkaning Toyo tukad ngeluap sane magenah ring sisin ponpes sangkaning kaampetin oleh taru-taru ageng. Puncaknyane limang daus lantur nyane Toyo inucap sayan ageng kantos tegah etangkah. Mekatah piranti anggen melajah turmaning piranti sanelianan taler anyut. Rauh mangkin kauningin Toyo Blabar sampun sayan nyat. Para pengurus kuantu oleh kepolisian Brimob saking Gilimanuk sampun ngawit antuk mersihang genah sane keni wesanan Blabar inucap. Surya Dharma Bali Pos Kuningayang.